E whitu katoa ngā tūru tukipu o te motu e puritia ana e ngā kaitōrangapū Māori. Katoa e ngana ana kia nohoi a tonutia e rā tūru e rātou. I tā tū atu tā mātou kaikawe kōrero a Hania Douglas ki te takiwā o Rongotai i te whanganui atara. Ki reira whātoro atu ai kia Paul Eagle me tana kaiwhakataetai matua no te rōpū nāhinara. Te manu whakakopa nā runga o Rongotai ko Paul Eagle o te Pāti Reipa. The eagle will fly. Let's hope the eagle flies again. Uri o te waka o Tainui, kua ko tahi wāhanga a Paul e noho ana hei māngai mō Rongotai. I'm really privileged to have represented the people. Hundreds through my office, lots of local advocacy on those big issues. And I'm really hopeful they'll say, you're our man for one more term. Engari, kei te remu o Reipa, ko te tangata o Nāhinara, ko David Patterson, ko ngā wawata mo te tūru o Rongotai, he nui. The key question for the residents of Rongotai is just whether they think he's got stuck in enough for them. If they want someone who's really going to get stuck in and get things done, then they really should have a close look at David Patterson for National. Ko ngā toronga o te rohe pōti o Rongotai, kei ngā taha e rua o te tauranga o te whanganui a Tara, whakawhiti atu ki re kohu. He āhua rima te kaumano ngā kai pōti rehita o te rohe. He oi anō, te āhua nei e hāngai puana o rāua wawata mo taua rohe pōti. We think the Crown should be investing in infrastructure, causing the council to free up land, bring the house prices and the land prices down so that the housing becomes affordable. That's, I think, the key issue in this electorate. Well, I take no votes for granted, so I'm out here. We've been here for 10 years now, and the store behind us is here every Saturday, and that's a small but important commitment to the people of Newtown or South Wellington. Hei a tata nei, ki te ai ka pēhea te pupuhi o te hautōranga pū ki Rongotai. Hania Douglas, Te Karere.